حیان هاتو پیشکتنک چه نبو آنجی نخشریک شی هیجی ندیاره به تایبت رایا گشتی لبنده کل گوره راپورا کمیسیونی که درباره پیواژوی داتو بو آوا کرن بشتی که راپورا خوشاند ده خلا ششان ده بحثا یاسایان دکه بگریدای به پیواژوی بش خلا هفتان ده جی بحثا قابل دموکراتیک بونه دکه لبلی حیان آنها هم ده چارچوبه یاسای داتو پیشکتنک چه نبو هم درباره قابل دموکراتیک بونه ده چی بون قابل دموکراتیک بونه جی که تونجار باکران افسرو که دمیجی راگیهانت درباره به مجاری دا آخف بو یک شبانا جبیجی کرنا بریارن دادگی همافی مروان اوروپایی بو لگوری سیاست مدارین پارتین سیاسین اپوزیسیون به تایبتی تی گوتن که جبو جبیجی کرنا دادگی همافی مروان اوروپایی نه حوجه کل بنده بمینن بنده یاسایان بمینن با اوه که سربخجی دکارن وان بریاران بیننجی خوز ایروژی شش پارتین سیاسی که دناف دا CHP و DEM پارتی جی هبو سردانا گرتیگه سیلیوری کرن و سلاتین دبیرتاش کرن هفسرو که بره HDP دبیرتاش بشتی دمکه درش پیامکه نویسکی بلاکه دوی پیامی دا جی دبیرتاش باله دکشتیره دی سال سر گرینگیا بان یاسایان نه درباره و مجاری دا جی امی هم جی یک شربه بره پارتیا کمونیستا کردستان ده همان دمی دا پارلمانتری DEM پارتیه جی سینا çift yürek bepırsın pırsate kajin jboçe afkas derenket anji ve kinge be amade kirin sedemçinin li serve mijari mamosta ez işte pırsın naha yakşı despeke da iro da heman demede salvegera rojnamegeri ya kurdiyes derbar mijardem despeke da peyamata bekirin ji duracil ser pevajoyen baxfın gelek spazdikim rojnamegera Kurdistan'ı بیشتر یا ایرو پیروز هم دکن جبو همو روزنامه‌گرا جبو همو کتکار چپامانی او قنال حشی او روزا پیروز به برای 128 ساله مقداد متحد بدرخان کاوا کگرینگ آواتو 22 نیسان روزنامه و کردی در کردستان درخستو حتی ایرو او خاص زور دستی او خاص زندان کرن او خاص آستان کرن جاردزی روزنامه کردستان کرد چاپمانی کرد کردستان به بدل که مزن حتی ایروهات گش بو مزن بو برفره بو به صدا ایدی کانال مهنن نوسا ام که کدا خب پیخانی جوانا را رزدارن منتدارن ایک زندانن دارن جبو نوچه آزاد زقاق و کولانا که شون bedeldan hatın girtin hatın katil kirin em birezdarî wana bir dinin o ekli zindan nedanızı em dün roke peşte gerek ona bene berdan ev roja cardı jibu ma hamugişka jibu hamugişka piroz ba سپاسکم مامۆستا لەسەر ناوی هەفکارین خۆشی سپاسکم ئەم وەرن لەسەر پرساک و هەری زێدە دەڕایەک شتێ تێ مێراکردن ji bo çi heya aniha yasayên taybet ji bo derbarê vê pêvajoyê de nehat amadekirin ji ber ku meha Nîsanê berê niha behsa meha Nîsanê de hat kirin lê hê jî nexşerê nediyar e çi ye mamoste derengketina van gavên yasayî gotinaka gelê me heye dibêjin di Osmanî de fê nûfeq naxedin در رژیم ترکی دازی بهانه نکردنه. ایلام صدام دینن رولی. صدام چیه گوتن چکه. نهادوین لندر دا چکات بردان دوین ل دروای سینور. ل روجاوا باشور حتی نو روجرات گرک چک بردان به تصدیق کردن. یعنی چک به بردان گرک ام تثبیت بکن تصدیق بکن. پارچه امگاب یاسایی بینن روجاوی. کمیسیون هر داوی او پیامد دا او شاشیا که مزنه دونی بید مجلس دانی زمان مگه او مثلا می نافخویه یا ترکیه یا کردستان باکورو یا آنادولیه نه یا ایران یا عراق یا سوریه جبوه گریدایی دروای سینور او نه راسته یک دو دیوی جبو که گمان مهنن که آخ پارتی اتفاق جمهور هر زده آخ پارتی و پیواجوی بکه مجارا هالبجارتنه اوجي تعلقه كمزنه جاد ام دبيجن يعني او مساله كسد حبتي ساليه مساله كجرينجا يا تركيا ويا جلمه كرده جرك نوى مجارا هالبجارتنه بانجمل اتفاق الجمهور بانجمل كوميسيون روكي بيشتا هون دو خازن اگر
yasaya demokratiz buni derkin. Berde çareserkirine mesela Kurd gave siyasi gerek hun ve giridaya derve sinor nekin. Bangamel Parti Kurdan re, ji hemû siyasetmedarê Kurdan re, şexsiyatan re, Seyda û Melaw Rewşenbîran re, em li ser sê tişta li hev dibikin. Yek em bêjin ki gavê hukukî lazimin, girîngin, lêz û bêz, gavê demokratîzbûnê bên avêtin, ewna kêm zêde zanin. Di duwê em hemû bi hev re peyamekê bidin, devlet êra îtifaka Cumhur re em bêjin mesela Kurd meseleka siyasiye sê gavê girîng bavêjin. Hebûna me destûra bingehê de qebûl bikin, madde 42 bigharin zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdeyî, o ya herî girîng zî gerek li ji bo Kurda êdî vê şinda li her çarpaşeyê Kurdistan li Bakur zî bê statûn nave. Paş ya wî zî vayî bêjin biqedînim. Ko berpirsyarê em bên serok ê bürokrasî, ê devletê dibêjin ki daxazên nû hene va daxazana wek netewperariya Kurd geş dike. Ya cudaxaz ayrılıkçı Kürt milletçiliği dibêjin. Evet çağı millet eğer ve çağı millete Kurd'e millete Kurd'un eve netewperariya wî cuda ya ne cuda tune ji bo bangamel axê devlet re millete Kurd milleteki cuda daxaza wî qebûl bikin. Hûn bêkata millete Türk bûnun ew tiştekî qet çareser nake. Mamoste hatta jî got çend got jî herin an jî angwan bêjin paşperdeyê de jî yek şwana te got wekî desthilatdar dixwaze wekî amûrekê hilbijartinê berê hilbijartinê bikarbîne vê meseleye Kurd ku da ku bikaribe dengê Kurdan jî bigire. Ji aliyekê din de jî tê gotin ku ji hêla desthilatdariyê de lazim e ku bê pesendkirin radestkirina çekan ji îla raporên mîtê ve. Lêbelê di nav parlamentoyê de partiyên din çi dibêjin ji ber ku ji duh pêva jî dest bi kampanyayê kirin ser tora civakî ser sosyal medyayê Dem Parti Tuncer Bakiran jî di nav da. Partiyên din çi dibêjin, bi çi awayî nêzîkî vê mijarê dibin, bi taybetî partiyên opozisyonê. Em bayî bêjin li devletê zêde hêvîdar ninin ka em ê çi bikin. Mesele ve em bayî bêjin çek hatine berdan 20 heftê sibatê zaten önceden bu xazî got daxazê me devletê tune. Em çeka berdidin, em daxazê xwe em bê siyaseteka sivîl û demokratîk pê bînin. Vê şinde gerek em hemû partiyê Kurd, opsiyon ê Kurd, ek alîkariyê Kurda dikin ê Türkazî em bêjin, bi hev re em daxazê Kurda ziqaq û kolana bi siyaseteke sivîl bikaribînin, li devletê zêde hêvîdar nebin.